mbahaye ikaze mu kiganiro uyu munsi mu byamamaye. Uyu munsi ni kuwa mbere tariki 20 Ukwakira 2025. Kalendari y'isi iradutangariza iki? Uyu munsi ni wa 293 mu minsi igize umwaka. Bivuze ko hasigaye iminsi 72 yonyine uyu mwaka ukagera ku musozo. Nibisanzwe ikiganiro uyu munsi mu byamamaye turebera hamwe ibigezweho, ibiri kuvugwa kuri ubu, amateka yabaye ku munsi nk'uyu, abakinnyi badasanzwe bakoze ibitangaza cyangwa se bavutse ku munsi nk'uyu, yewe n'abatabarutse ku munsi nk'uyu. Ibiri kuvugwa kuri ubu tubihere hano iwacu mu Rwanda. Muri iyi weekend shampiyona ya Rwanda Premier League yarakomezaga, amakipe agiye atandukanye nka APR FC, Rayon Sport ndetse na Police FC yongeye kubona intsinzi, by'umwihariko Rayon Sport nyuma yo kumara iminsi itari mike ifite umusaruro mubi. APR FC nayo yabashije kubona intsinzi imbere ya Mukura, Police FC nayo nuko ikaba ikomeje kuyobora urutonde. Dukomereje i Burayi, ibiri kuvugwa kuri ubu mu Bwongereza, amakipe agiye atandukanye yaje kubona intsinzi muri iyi weekend. Ikipe iri kuvugwa cyane kuri ubu iyoboye imitwe y'ibitangazamakuru ni ikipe ya Manchester United, yasanze Liverpool iwayo Anfield ikabasha kuhakura intsinzi y'amanota 3 ku bitego 2-1. Arsenal bigoranye niko nayo yaje kubona andi manota 3 byaje gutuma ikomeza kuyobora urutonde imbere y'izindi zose. Ibiri kuvugwa kuri ubu kandi dukomereze muri Espagne, muri shampiyona ya La Liga Santander. Muri weekend ekipe nka Real Madrid, FC Barcelona zabashije kubona amanota 3. Real Madrid ikaba ikomeje kuyobora urutonde irusha FC Barcelona amanota 2 yose. Dukomereze mu Budage, muri Bundesliga, amakipe muri weekend nayo akaba yakinaga. Ekipe ya Bayern Munich ni nakorwaho, ikiri kwibazwa kuri ubu ninde uzayihagarika nyuma yo gutsinda ekipe ya Borussia Dortmund ibitego 2-1. Ibisanzwe ikiganiro uyu munsi mu byamamaye turebera hamwe amateka yabaye ku munsi nk'uyu nguyu. Haba harabaye ibintu bigiye bitandukanye by'ingenzi wakwibuka ku munsi nk'uyu. Mu mwaka w'1973 nibwo umwamikazi w'Ubwongereza Queen Elizabeth wa kabiri yafunguye ku mugaragaro inzu mberabyombi ya Opera House iherereye i Sydney muri Australia. Mu mwaka w'1944 itariki nk'iyi ngiyi, General Douglas MacArthur, umujenerali wo mu ngabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika, yasubiye muri Philippines nk'uko yari yabisezeranyije nyuma yo kubohora kino kirwa, ati I shall return. Kubera iki nkubwira ibyaranze uyu munsi mu mateka, no kugira ngo nkwereke uburyo imbaraga, ubugenge ndetse n'ubuhangage ari byo bihinduriye isi dutuye. Uyu munsi mu byamamaye kandi turebera hamwe abakinnyi b'ibyamamare bavutse ku itariki nk'iyi ngiyi cyangwa se batabarutse ku itariki nk'iyi ngiyi, tukarebera hamwe ibikorwa bakoze, amakipe bakiniye ndetse n'ibindi. Kuri uyu munsi abakinnyi bavutse ku itariki nk'iyi ngiyi turavugamo nka Ian Rush. Ian Rush yavutse tariki nk'iyi ngiyi mu mwaka w'1961, akaba umunyawelezi wakiniye amakipe agiye atandukanye, akaba yaramenyekanye cyane gutsinda ibitego bidasanzwe, by'umwihariko mu ikipe ya Liverpool aho yayibereye umutop scorer. Iyi kipe yabashije kuyitsindira ibitego 346 mu marushanwa yose. Mu ikipe y'igihugu ya Wales kandi Ian Rush yakinnye imikino 73 abatsindira ibitego 28. Icyo wamenya cyo Ian Rush yegukanye imidari n'imidende itandukanye, aho mu bikombe yatwaye harimo nka FA Cup na Premier League. Uyu mugabo Ian Rush ikintu yibukirwaho cyane ni discipline yagiraga, ubwitonzi, yarindwaga mu b'imbere y'izamu. Undi wavutse ku munsi nk'uyu turavuga kuri Matija De Sciglio, yavutse ku itariki nk'iyi mu mwaka w'1992, akaba umutaliyani wakinaga nk'umudefanseri ku mpande zombi, yaba iburyo ndetse n'ibumoso. Yakiniye amakipe nka AS Milan ndetse na Juventus. Matija De Sciglio yakiniye kandi ikipe y'igihugu y'Ubutaliyani. Ikintu yibukirwaho, De Sciglio yamenyekanye cyane kuba umukinnyi w'umukozi kandi uzi gukorana na bagenzi be kandi agahozaho, kubera ko niyarangwaga n'imvune. Ku batabarutse uyu munsi kandi mu masaha make atambutse nibwo hamenyekanye inkuru mbi y'urupfu rwa Jesus Montero, umunyavenezuela wakinaga umukino wa baseball, nyuma y'uko yari amaze iminsi arwariye mu bitaro nyuma yo gukora impanuka
iyi modoka uyu munsi akaba aribwo yashizemo umwuka. Jesus Montero yakiniye amakipe atandukanye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika akina imikino ya baseball, aho twavugamo nka New York Yankees ndetse na Seattle Mariners. Reka nkushimire wowe wateze amatwi uyu munsi mu byamamaye. Ni ikiganiro ugezweho na TST Sports Rwanda, ukakigezwaho nanjye Pacifique the Ship Captain. Mbifurije kugira impagarike n'ubugingo, dusubire ku munsi w'ejo.